tariki 18 mweri neju wa mbere mwaka neju wa 2026 na ingukugwata ogeni kiri nteto chietu cheru themwe ndene ya weru wikendi tukukinya withaira weterete kumenya ni mbio yongwa igukarika kiri mantu jegie siasa na Martin Gichonge netete na mbere na kuibanga na ageni bantu kwa narwa nekenda ethirwa agekuretera rwaria kiri mubango jwa gichunki gya siasa ende ne nyuma ya nteto chietu amona nteto iria nkureterete ni Yaria tukudhurania kiri nteto cia weru uretaini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Minister na bunge kumeneria regani bathirikari mono Mithika Linturi na Rigathi Gachagua. Bamwe ba MCA bambunge ya kaunti ya Tharaka Nithi kuriunga gutega murandi jwa uthitho bo barabara bakiuga mbeca iri itengeri ngogiu ititumiri uria boe kwagirite. David Mutuma wa kanisa ya AIPC kuga kanisa ne kugwata mbaru mendekithia njara zekiza kuagirithia na gukaria kanisa. Na kirege chunki gya siasa tugatega na ndene siasa ire chiambiritie tukithengera kithurano kinene mwaka twitite. Mwana niretwa mathithio ni Maureen Kiremi na ningetwa Maureen Kinya na nteto chieto chiriambiria thaiji atongeria mwanya baria barikiri thirikari ya Kenya Kwanza ni bonekete kumeneria bonene aregani bayo bakiaria bari rutererwa egembe atongeria bari amwe na Minister Geoffrey Ruko, Minister wa Roje Engineer Muga na bunge bamero ni bonekete kurita migambo ya kumeneria bari rutererwa regani na thirikari. CS Ruko akithukira Rigathi Gachagua na Mithika Linturi. Marion Karugi ni agutwambiria. Tongeria Kathumba kuma thirikari nene ario waziri wa utungata bwa mwingi Geoffrey Ruko, waziri wa Roho Engineer Kimurethi Muga, mubunge John Paul, mubunge Kile na mubunge Mporo Bore na bangi babaingi ni baukinyete nterese ya thimba kanuni kaniseni ya New Life Covenant muchangone yo wakibo kaniseye. Tongeria ba ni batharekirete ura wari waziri wori Mithika Linturi. Mambo ya fertilizer tunajua wewe uliweka mawe juu kazi yako ile ambayo unajua zaidi ati you can kazi yako ni kutafuta pesa kwa njia yoyote ile bila kuzingatia utu ama maadili ya kijamii, without caring whether money will be lost, whether people will not get the value of their tax from the government of Kenya. Unachukua fertilizer, unaweka mawe, unaweka maram, alafu ukivutwa kazi unaanza kusunguka hapa ati ukisema rais wa jamhuri na viongozi wale wengine ni wambaya. Kama unapatiwa kazi unashindwa, heshima gani nyingine ambayo unapaswa kupewa na watu ya Meru? Wewe ukipewa nafasi katika serikali, wewe unafaa kufanya kazi na sio kuaibisha wa Meru. Sababu sisi tuliona aibu sana wakati ambapo tuliambiwa mmoja wetu ameuzia wakulima mbolea ambayo ni changarawe ambayo imepakiwa hapo. Lakini unasikia mtu anakuja hapa anajipiga kifua, anasema sijui John Paul, sijui Dan, sijui Taitumu walifanya hivi. Wewe unatuaibisha kwa nini? Kama wewe ni mwanaume kamili, ulikuwa unafaa ufanye kazi ionekane katika taifa hili. Na mahali ambapo umeenda, sababu nimesikia unasema unataka kuja katika serikali, ujipange vizuri na kupitia kwangu, sababu ni mimi mbunge wako. Kupitia kwangu kama unataka kurudi katika serikali. Sababu sisi tuko na hiyo kifunguo ya hiyo serikali, ni sisi tulitafuta hiyo serikali ya Mheshimiwa Rais. Osieta waziri wa zamani Mithika na timu ya Kenya Gachagua tenda hapa ila kwa hiyo amba kuleta ng'ombe rasi ile kwa ng'ombe kama
We are going to stand here with the government, work with the government, and deliver with this government. Serikali ya William Ruto ni serikali kwa mafuta. Serikali ya William Ruto haina mtoto wa mgongo wala watumbu, haina mtoto aliye na mate wala makamasi. Inaunganisha wote, hawa ni Mkamba, hawa ni Mwembu, hawa ni Mmeru, hawa ni Mluya, hawa ni Mkalenjin, wote inaunganisha. CS Ruku nonanite kinya kumeneria mutongeri wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua na kuwa na aremero ni ngui arengatwa na kuu mwingi yoetikiria ukaswa niwe. Rigathi Gachagua is the master of organizing hatred against people, against members of parliament, against MCAs, against governors, against senators, wale ambao wanasupport serikali hii ya Mheshimiwa William Samoei Ruto. Kwa hivyo jameni, watu ya Meru, watu ya Igembe, msije mkandanganywa ati serikali haifanyi kazi. Ni mtu mmoja ambaye ameshindwa na kazi, ambaye tulipea yeye kazi kama naibu wa rais, akashindwa, tukafukuza yeye pale bungeni, akafukuzwa Senate, akafukuzwa pale kotini, akapelekwa pale wa Monyoro. Sasa kazi yake ni kuzunguka akisema ati jamii ya Mlima Kenya imedhulumiwa. Kwani mtu mmoja akishindwa na kazi itakuwa ni jamii? Nawe waziri wa Rui Engineer Eric Mugaa na uite thirikari ya Rais Ruto niciumite kuona ntobonde ni bakuona Rui Rukwana na rwakurima naruo kinye itara thano. Maarifa ya serikali ya Dr. Samoei William Ruto wakaona ni vyema to convert our asset into privatization, tutengeneze fund itahakikisha sisi wote tunatengeneza miundo msingi yetu, tutengeneze mabwawa makubwa ya kulima, mvua ije isije, kunyeshe kusinyeshe, kiangazi kije kisije, sisi wote tunafanya nini? Tuwe tunalima na tulishe taifa la Kenya. Kiripoti Raweru weekend kumembe Betawa Marion Karugi wa Naftali. MCA wa Mithero na wa Igamba Ng'ombe ni bariungite na gutegera murandi jwa barabara ya Katharaka Kara iria kwirikana gutumira mung'ana jwa milioni 6 baugite ni wamba butheri buthithitwe ni thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi ni untu barabara iji iria ni ya kilomita 2 atirimi ende itikiri kinya muthanga bakiuga ithirwe igitumirika nkurukia milioni 2 ni bonekete kinya kumeneria MCA wa Chogoria Franklin Mawira bakiuga arigwatanira na ngavana Njuki kenda kumbithia Wambabo. Martin Mugambi na Nteto Eje. Bubani kenge gya gicia chande ni akaunti ya Tharaka Nithi no akakithiete na mbere kuthengera ntugo gwa ntugo agakwa gitugwa kwina karavati nonto anambia cira rukite ni mbeca nyingi muno milioni 6 me karavati ya kanyamo kanini ko gitwikikanaga mbeca cia barabara cia akaunti ya Tharaka Nithi no akaithiete na mbere gukabakabwa ntugo gwa ntugo nukuona nkinya batena katesi ya bwekira nkinya thirikari yo gwa karavati baba ngentete tanda ya kithango na nonto agotie na muntu akwenja na macembe gutigirwo gukari ogwende tie ngari ethongeraga gutie bikibiki ethongeraga. MCA wa Mithero na batikenothia na MCA wa Igamba Ng'ombe Joseph Njerwi Ng'ara baratua itua ria kuriunga akiri barabara mwanya mwanya ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi munthi bariungite barabarani ya kuma Kara kuthungira bwa Katharaka barabara ire gutwikikana yanenkeretwe milioni 6 kenda kurimwa gwikirwa mwaramu na nkinya kuruthirwa karabati wambora twinau na thirikari ni umepita kiasi karagiterere njaga barabara eno nenda atomete muntu akontarira mathaa maria kwenja irenjire mathaa ya 10 na ndakinga jiri yune ngiri egana lele leo kengiri egana lemwe barabara eno enenkeretwa milioni 6 antu betu wanarira muntu akwenda kuia milioni 6 kwa hivyo tiringithania kinyera ngiri milioni ngiri egana lemwe ringana na MCA baba baraba ijekene na kuraithira uthi na mbere bo akaunti ya Tharaka Nithi bariuga njira eno etatumira nginya ciringi ngiri 100 na kwogu milioni 5 na ngiri 900 irathungira mibukoni ya antu ibakirenga ire bakurutira antu wera na batige kweringa kibara bakiuga mbechira bakwia kabagacoka banengera antu na bakabathura nonto ukarithiria barabara enu yenjetwe bura antu bamwe umunthi batakiuma kwao ndiye bakaruthata gutie karabati
cibitare yongwa itigwikirwa karabati ne uwero gorutwa na gukuchogoria bwena barabara enge asarambu ere thiete makori ni anenkeretwo milioni 10 na ngiri 8 na were rwaro jo tugarutirwa antu beto nitubwiri kurungama na tuge enough is enough. Baugite kuringana na mathabu barabara ino ya batiri milioni chiri cionka gutigira mwaramu karabati na nkinya kuri mwe kuthondekwa. Nini nda nominate wanja nango munominate ni arata mirende mbesa ino le wero murutogu airungama kauga we mbanje nti obure keja kairenge agetukia aruga agetukia mbanje niyo ne bukwenda mbe tukia mbanje nti milioni 6 gukiruta kwa wera wangiriega na rimwe ibinga ikarewa Rombari MCA babai gutigira akariba kaunti ya Tharaka Nithi bakugwata motungata marama batiri kumania na thirikari na mathabu ma mbeca marama ruthitwe gutigira makurungara kiuga barabara eno wanoke wekeruzagirwa ni engineer mugani eno etikurukia milioni 2 wekera karabati ni tembekere kuwekera maram kenda barabara etweka motarabo etweka eno ibarabara kilomita 2 kiripotera ndeto cia weru kuma gicigo mbunge kia Maram mbitagwa Martin Mugambi. Tugitonya mwakene juzwa 2026 itigere mieri mikai yake turinga kura cha mwaka jo 2027 na bobo ikarekana obu siasa chionekete gwita na mbere kuimba kuma aja kauntini ya Meru mwanka kinya siasa cha Kinthiguru aja Meru gukioneka getikionga bana kugwata mwangi asiasa mwanya mwanya bakioneka kuibangania kenda gukarira gitigeke mithikali Peter Munya na kinyanga bana wakagiteneka kama mwantu ithinkia bonde bakioneka kuthaira toni onto bwagite kiu oreu kawira Mwangaza kinyawe akioneka kuga ateti waome kuinka inthiru Senator Kathuri Murungi na aronekete agikarataka akugambia lentore bagwatanira kambini emwe onto bombekia kwithirwa ni karata ya siasa bakubanga na kukire siasa cha Kinthiguru Rigathi Gachagua na kiama bawe bakioneka taka batino rumwe bubwega kuikarataka kuthamwa obure ntuku igwita na mbere. Rais Ruto nawe agechemania na siasa bakirimara na kuga buruwe atetiganiria kirimara kiri ituare awe ria kujukia otongeria Bwanthiguru Kaire. Muthuru Murioki na gichunki gia siasa. Riambia rugono rwetu na mbica iji iria ugikinya mutirio wa Kangangi nio igugukethia aja kwina mithikari nduri Mugambi Manyara na Nkirote Biriri kiri mbica iji baroni atiege mberita na gavana tigania mbunge omwekuru na imenti nayo gitike seneta riri nandi ni ithabu mbica ira mukuona uni ndi au Mheshimiwa Biriri ari au Mheshimiwa Linturi ari au menya ki utwariti tutimbo cigira mbica ine mo utwariti siasa na tukari tukiwa jakatomba gwetania kanjani kaka utima kozi yale ututwikirite mbica yetu Pupu kionekana kija ikundi Kathumba ndibiambitie gwitia mithika ari gavana wa Meru kuu tukuromba na rore Mheshimiwa Linturi ikwa kiriro gia kariba Meru ombe ikwa ya tukunekerete gigangwana ombe no tutethia no tutungi twenwe iwe nchambera tuyakuokiaria na nchambe tukua na itukumete gavana itwenda muntu eno kwa mithika batu tukuitaji no siasa Meru itetete boya twire nyawethanite kiganga no kwenda tuguthanie no tutukumigoretere point egwa mwembe omwiro Jacob Mantiri muthingati wa kuwa gavana wa Meru utimanto ithinkia arigwa guku nandi ni kwambe kukucha ni maguru ya muntu akenda kone nie na inya kau akagwitwa uthigana inya munya akiwa na thano uthigana 2022 munya wa ithano ikiringene ntwire mwethero gachuka koi thano ni kiringene ntwire kenda gutugania antu bo withathe bo witia impango yo ne uyonthe tukanjirio kanda nayo mia siasa ni siasa mutembe gavana Mutuma na Senator Kathuri na bonekene amwe aja kumutuma akayomokana kumania ngwataniro nawe na Kathuri Murungi gavana wa Meru Mutuma ntuithinkia iwe nkote thuketie rietwa menyanira na Kathuri Murungi no ntu agota Kathuri Murungi arara rokiria roko kurira mpi utuku akarara gukucia maguru iguru akiwa nete kia gavana akwenda abo gutegera nandi auga munya na mithika
bothe bonekene bagĩtua gĩtĩ kĩa ũngavana Meru na barĩ rũtere rwegani na thirikari kĩũria akorwo kethwa gĩkinyũkĩra ũngĩ na nogona already banjĩrio cia line meo tĩbomba twĩra mĩtheka na Mugambi na birere kabejire bekera kibao kiro theri ara bate kumnyimbe bagothithi kana thirikari ikejanire kaunti Meru na ikurukire katikati kao na ura bakethwa barungikite ja ngavana so anto barabari athia ati bamutuma twene to buri okera tukangiria kuona mutuma ka kwenda kwirwa tugwithiria mantu yara atobangirite ikirikana kwa ira Mwangaza na Mugambi Manyara na Bone Asore Mugambi kukwatana mithika kugakarata kirisia saiji ndenda kujulia assembly era na ntu banda 35 na Mugambi Manyara utikabeti yake just come prove your worth ugo no kumba siasa no kumba kumenya thina cia antu betu no kumba batetera iba ukwenda no kubenda jau yangi untigire tirire omde ni thabura Meru tugitagi icecere Kirimara na kunkindano ria nene ni katikati Karuto Gachagua na Kindiki aja uraonekene aringite siasa cia Kirimara gikiko kagita ni Rais William Ruto. Mimi nimepangana na nyinyi, na kama kuna mtu anafikiria ati ataharibu urafiki mimi nimejenga pamoja na nyinyi, huyo ni mtu anaota ndoto ya mchana. Indi nandi kutayani ukadigathi Gachagua munini wa rais kuthaukire taro watu akirimene. Wewe Kasongo, wewe Zakayo, wewe mwizi, wewe muuaji, wewe mtu ya kutenga. Kasongo aende asiende, Kasongo aende asiende. Wakabu anasema Kasongo aende, Kasongo. Unajua huyu Kasongo Kindiki au kalira giti giki nonekene akienda kuonania uchamba bwawe Kirimara. Kuna mtu anaongea kama Mungu, na wengine walipewa kazi ikasambaratika, wengine mimi sitaki kuongea mambo yao, lakini siku ya kunyoroshana kila mtu atatoa rekodi yake. Wewe ulikuwa kitu fulani, uliletea Wameru nini? Wewe ulikuwa kitu fulani, watu ya Tharaka Nithi walipata nini? Bisa hiji igicora rutero rwa mbere North aria aringire siasa na gutsinda Gachagua kumenya kibare abagwete mbaru. Mtukufu Rais, ni kuhakikishie wale watu unasikia wakisema mlima this mlima that, wewe usahau, sisi ndio tulipeleka wewe huko na tutakurudisha. Sisi ni two-term, sisi ni bwekse. Na kenda kurikithio ntububu utongeria Kirimara kuma bunge, ngavana, seneta, MCA bonthe nandi ni bambite kuthuranua na gutonithio kabune kimwe kakiama kia UDA. Musemano juju Jwina nguruki atongere ba matura ngiri 17 ba UDA kumba Kirimara mbonde bareti kwaria mugambo jumwe. Mimi ni wa chama kipi? UDA. President wangu ni nani? Ni William Samoei, na mimi ni nafanyia serikali hiyo kazi. Wale ambao wanapigania serikali, wameshikilia serikali, ndio hawa siku ya leo na wanasema President Ruto ni two-term. Na mimi nataka niwaambie hivi leo, Meru kabla mupige kona tutakuwa tushaingia ndani ya ballot. Kuria nikethira Gachagua akombana na Ruto. Na ningetaka niwashukuru watu wa Nyeri na viongozi wote ambao walichaguliwa. Mjue niko pamoja na nyinyi katika safari hii. Tuko pamoja. Mimi siwachani na nyinyi. Muanze kujipanga. Mimi siwachani na nyinyi. Mujipange. Na tugitegera thabira Kenya na leo kure kirato gucuria nikethira rutero rugana thirikari rukomba kuleta ngwatano ya wamwe nikenda kuonania rwina inya. Walidanganywa na Kasongo ati Rigiji ndio anazuia barabara ya kama ni Mungu, na ndio Kasongo amenyeka. Kana romba kuringwa na gwitome ni kiama kia UDA na kiama kia ODM baraba kuonania nandi ni bakonda kwijamwe na kuleta ngwataniro. Mulisikia tulitangaza juzi chama ya UDA, sasa tutaenda kuketi chini na chama ya ODM tupangane. Haya, kujeni hapa tupange, tutengeneze serikali, Kenya isonge mbele. Kwani shida iko wapi? Shida iko wapi?
Si nia ni kuunganisha watu wa Kenya wote. Na mimi nataka niwaeleze leo tuko na serikali ya broad based. Hakuna kitu wa mlima watu wa mlima wamepoteza. Barabara ya Nyeri itajengwa. Barabara ya Kisumu itajengwa. Barabara ya Mombasa itajengwa. Kwa sababu tuko na mpango ya kutosha. Shida ya Kenya kwa muda mrefu ni sharing the small cake we have. We now have a strategy on how to bake a bigger cake where everybody is going to share. Jaja John Nandi ni mathabuja siasa na ukamaka uroko konga thirikari kagita kaka amigarukite na uria ukumirega akamenda Muthuri Muriuki gicungi gia siasa. Ni kuma kirirugono runi tukona kanya ga kunogoka ende tugicokera tukabumenyithia buria rwaria rwegie kumurika makanisa ndene ya mbunge rwetite na mbere gukuchiria maoni mwanya mwanya ogeta kuraja. Thongomia ceiling kuna gypsum studs na channels kuma kwa Rhino Mabati ithondeki na utaaramu boke na ndibo robotic AI na no igorere chio na mareja wholesale ja shiringi 120 yake turiongere factory yetu ya Meru aja Kithoka kana Kitengela kana Kirogwea turingere thimu kana utume WhatsApp kiri 0729628199 Rhino gypsum studs and channels bei nafuu bidhaa za kudumu. Mimi nasema ugali ya Lea haikuwangi complicated. Ukienda kwa duka tu, ukienda kwa super tu, kwa afya bora ya jamii ungapoa ni Lea tu. Guys, hamwezeni wait? Bei ya Lea Premium si complicated. Lea Premium Flour, nurturing the world. Available in a store near you. Equip Africa Institute, the TVET arm of Mount Kenya University, is where dreams take shape. We prepare you through competitive, market-driven programs which include medical and health sciences, hospitality, tourism and travel, journalism, IT, engineering, marine studies and driving. With entry grades from C and below, your journey begins in our Thika, Kitale, Nakuru, Malindi, Kisii and Nairobi campuses. Equip Africa Institute, promoting competence, innovation, and excellence. Love carried them through time. And betrayals tearing their lives apart. Turning what's sweet to sour. Nimekuja kudai haki yangu. Lazizi Season 1, Monday to Friday at 8 p.m. on Maisha Magic Plus, DSTV channel 163 and GoTV channel 3. Karumo Technical Training Institute nitukuwata ugeni arito bonthe kiri wandikithania bwa January intake aja kuri na mathomo jonthe ja TVET ja gitumi kiri itengo bionthe ja arts and craft na diploma nkurukitu ritanaga arito betu tukithingataira the new modularized curriculum mathomo jara tuwejanaga ni amwe na ICT and business studies, electrical and electronics engineering, building and civil engineering, hospitality and institutional management na agriculture and environmental studies. Karumo TTI iritigania West Meru County kwa Moss Junction
junction barabarani ya Isiolo kilomita 3 kuma barabarani ya Meru gwita Maua. Ni ntu bwante tonkuruki turingire thimo kiri 0705636443 kana utume email kiri info@karumotti.ac.ke kana uriongere mutandao jetu ni www.karumotti.ac.ke. Njo Karumo TTI Januari ji na wigwatire umenyo bwa gukuguna ntukune cia rojo. Mama Kanana, niuzie kwa unga. Unga yangano faster. Madhe, kama kawa. Ala, bona huo? Wow, usema ndio siri. Siri ni unga wa Nice ambao ni 100% extra premium. Na bei yake ni bora zaidi na ni nafuu. Pia Nice Extra Premium walituzwa kwa kuwa premium nambari 1 kote nchini. Kweli, unga ambao ni 100% original extra premium. Na unga wa Nice Extra ngano unakupa mandazi, keki na chapati nyororo na tamu. Na mchele wenye ladha tamu na harufu ya kuvutia ni Nice Pure Pishori kutoka Nice Rice Millers, Mwea. Nice na Nice Extra Premium. It's time to determine who is the Lion King of Africa 2026. Don't miss the finals of the AFCON 2026 football tournament. Senegal's Lions of Teranga take on Morocco's Atlas Lions this Sunday, 18th January 2026 at 10 p.m. live on Azam TV, your dedicated home of AFCON 2026. Call 0709-844-000 or visit any Azam TV dealer today. Karibu Golden Pillar Sacco Narua. Mayogaja kwithirwa uri mumembo wa Golden Pillar Sacco ni amwena ugatuika mwene sacco ukaigwatira dividends o mwaka kumane na muthitho jwaku, ukaigwatira loans na interest tukuinyiria mubuko jwaku, ukaigwatira loans na mainda jana ja shares ciaku iroto byaku bigakinyanira na nkuruki ukona last respect insurance ya chiringi 50,000 riria watigwa ni mwendo waku. Kugwata nteto nkuruki riongera rwangirwe turwaru ya kwinagwe kana uturingire thimu kurukira 0702140140 kana uriongera mutando jetu ni www.goldenpillarsacco.org. Golden Pillar Sacco, together we prosper. Nogoshwa antwara umba kweta kuona irio bithongi bitina goro mutindo gatigati tukugwata ogeni 19 Queens Hotel mukawa jo muthongi areo shiringi na gitumi kenera irio bietu bia Uswahili bia ontwere mbori ng'ombe kukuchoma kana etheroki bithondeki fresh brew nontu bwaku twirugara mathaa 20 jana muthenya no tuko nikenda kagita konthe ukenda ugaturiungira twina offer special cha pizza Jumaine, Alhamisi na weekend yonthe. 19 Queens Hotel turi barabara ni Anjuri Ncheke gwankana na National Bank mukana jo maguta ja Toto Town. Twina kinya utungata bwa outside catering na kinya delivery ya irio areo kwenda ukaretero kinya gwakunja wenda gweka order kana kioria ringa thimo namba 0727775555. 19 Queens Hotel, where every coin matters. Gicokera na nteto nkuruki David Mutuma uria niwe munini wa mukaririgite wa bodi ya kanisa ya AIPC augite kanisa ni kugwata mbaru rwaria ruria ruri mbunge rwa kumurika makanisa na gutigira ni kuthingatira mawatho jaraza gwikwa. Mutuma ni atariritie izi ni njira enjega muno ya kurigiria kanisa ite cia uma na iria ikwithirwa ikirita mantu jaraza tiagirite akiuga ni untu bukuoneka kwijaja nthigurune nandi na rwaria ruru rukaguna makanisa muno. Motwikare na Chikinya. Want to declare this our 9th church officially as Kaveri Parish.
Ni migambo ya Isaya Mutwiri Pastor Murungamiri makanisa ja AIPCA Katheri Parish na Ruarentere Chakang'inyo kuruguria kanisa enjero aditwa AIPCA Metropolitan irene akenda kiri parish yawe na nkurukie gikine ya Kristo na atongeria kathumba bakanisa eje areo David Mutumurane munini wa mukarigite wa mbundi nene ya kanisa eje akiariria wathobo makanisa barabore bunge nene na ugite bukejo kuruko bwatethia mono makanisa jonthe akiuga bone bathomete wathobo na bendekithia maugaruruku kathumba batu tukweroka mono draft iria non to draft iria kana regulations iria cigatethia kanisa cionthe ndene Kenya. Number 1 ndenda bumenye uria twamitegere twejire kuona ja replica ya constitution ya AIPCA non tumantu ya maingi jonthe structures iria cigwikirwa ku kenda kanisa ciumba kwithura cikiumba kwa managed bwega ndene Kenya. In most cases ukejotega kanisa iria nyingi irite kambiria muntu mona kambiria na maoni ja muntu management ja muntu ikambiria na mantu ja muntu akeja kuthuija komboki antu jonthe. Otherwise kanisa je yetu itherwe na structure njaga muno nontu ni itherwe no tongere bwakuru bwekuru na bwa priest na bwa youth. Ukeja kwithura kwi mantu akandisaindwa ndene kanisa no mwankantu bobethwa bakarite nthina bakagwatanira ki mantu jau kuruki mutumana ugite watho bobo makanisa bugatetheria nene gutigira gutine karika kairita shakaura ra gutuma Kristo na mwingi batanjira no keja kumenya antu bara beja kanisa nene antu betikitie na whatever bera wa ijo jaraja omba kutuma bete guru ijo betira bakeja kwirwa kinyi barare ubatirite no barare mbatiko keja kwithwa kwina muntu umwe kumba kumismanage crowd jewe nyingi no te muntu ungi uri okumba gwita tofauti views cio tumantu baba choka mustarine gutithura kubui mudiene kiri Pastor Mutwiri na ugite mbewe mbithine kiro makanisene mono akiuria chari gutigira ni bakwana kithomo ya kung'ana akiuga kinya barabara geretu mpumire chiromire mwana na chure skuru kethane chote anobundi kana che university bakayo empowerment gukurukira bagu aciari kuba gwatanjara na areba kwenda kwa supported. Number 2 ana benu bathomithwe na baikwe cukuru bwega na mburikanie na ndi barathiririe kigega form 4 uti mwana inyomo oragwire bwana sifiwe kedha kino mwikire skuru na gutirime moyo huyo mtoto ajanguka umpeleke shule na skuru ile yote methemba yonde na kile mwana atura iriritie umenyaga akiona ambiritie level ya ngirindi ile aragire uti mwana tukwenda kuona akiranda nja as long as akuthiria form 4 kuma kaing'inyo gicigo mbunge kia Centroiment nkiripotera ndeto cia weru wikendi rea kwarietwo ni mutungi Kare aciari ba cukuru ya sekondari ya Karani ni baeterwa ng'irwa kuandika rimoneru Teacher Service Commission mwanka biumia bire bethire bare kuthamia mwarimu munene wa cukuru eze bakiaria baruga mwarimu ujo atethirite akirungamira cukuru eze uria kubatere na kwa uno mwanka eberwe kubariongera na kugarungurwa wathani bwa mwarimu ujo kinya aritwa ni bethirite ni bainyindene ya cukuru eze na kuthamira cukuru inge ni onto bwa mpumi cha KCSE ni kwithirwa ikina Paul Kabethe katumenyithio aciari bacukuru ya Karani sekondari wa dini ya Marimanti barabakeria baugite cukuru neno akaithite na mbere na kuthira muciari nare baga mbeca cia stima na arengire stima ekira masholas lakini mbeca iru cionthe ithijaga ku cukuru pompo ikegeria ana bareaga irio mochie mwana rauma na roje mochie mwana kinya kioronya ti athijaga rainyekageria kamia mochie ana bathire banda kurira yithiritwe igitigagia kimathomo na nkuruki kuigua yina arito baingi ntere ino hindi thaino keigua arito 20 kibariku mwarimu ya mwithire ara amuringa kiutha amuringa makinya na mpitano amwira kwenda ko marayo ita kuringa ndaugire ntireta mwana ariaga no angagamba kothi na ndaugire nonto oyo agerete form 4 bera babakero bongero ngiri 3 cia ranchi
ngiri 5 cia management ngoria development ere aganere ku otieyo ira thibire bireku ta mweno re arete ana bagana baba itako ngiri 10 bagana nabura ukugata ana beto tanionde na ana agenda buzia tangire dinani ndio na ina ya kuira chukuru ndaja nonko yako nintako aga lakini kerio gonti rungano ragumbire gukira kiruisha buchibo wa ntarino hamwe na ociezo etu giachia kariga kama mnataka kitu faulu lazima mfuate procedure ile na stahili. Mahali mnatosha kupeleka your grievances ni kwa ofisi ya education. Kwa ofisi ya wapi? Na iko Marimandi. Simufanye hivi, mjipange mzuri, alafu mupange hii maandamano mupeleke kwa ofisi ya education na mimi nitakuja huko. Wale wapike hii mwalimu transfer. Tuko pamoja? Orina aciari bacukuru no bakiruta mbito kirongirwa TSC gutigeri bakuthucia biumia biere kuruta mwalimu munene cukuru ni eno. Pasete ka community okaja kwegwa nene watu rokamleta baito teje watu rutera mwalimu watu lokea cukuru aga ugo. Twaba biumia biere wagwa batia yago to engateria gwe. Twabongera kwira baticocokia. Bora twarirua to munenge biumia biere biathira. Atiriaga OCS utwariria twanenkanira biumia biiri kuma cukuru ya Karani secondary nkiripotera wero weekendi Bito Paul Gakabithe na narua kirikuria mwana ndagitari ni akwariria kuingana kwa nyioro kiritwana mutegeri ndenda twariria mantu ja twana tukenke mantu jegie kuingana nyiuru ana baba ni mono ibakarabe na challenges nene mono nontu mwana re arare naja in the womb kana kiukia nyina ikurare na temperatures kana nyomeriri batikirite murutira jojo batikirite lakini ana baba ni basiarwa bejana ndike environment iraturi ibejere guntu kugeni guntu kwina mpio guntu kwina mantu ja maingi ukona na betu ibokara baigi agathina ya kuingana nyiuru na baba nini mono tukenke itukara tukige agathina mono cha kuingana nyiuru ukethera mono mwana oku boma sibitari kama mwenye bakambiriria bare osibitari na ndi bakija mwana go karaingana nyiuru utukwate mama mwana go kaekera nyonto kanywa ate ko mama igo karagita nyonto na ndi na ningienda kwira mutegeri okwa ujo ati kira mono gituma ana baba nini mono bakaraba ingana nyiuru igento kemwe likana mwana ojo ejere guntu kugeni atakara guntu kuku kairi ririo re abere ambere kwija guntu kuku kwene into bibinge mono twitaga allergens kana into bira byomba gutuma mwana akara aingana nyiuru na into biu ibio tukariria thaiji biria tumba kutha twithithaia na biatuma mwana wetu akara ichumbura ithena cha kuingana nyiuru na mambo bambiriria kuinganira nyiuru au bakeje kurigia bana bao baitwa nyamuchita wa adenoids chingana na nyiuru na nyamu reu ukethera thine mwe ukaja kuthaitwa avoidere kana itombere kurigiria mantu jamwe mwana ari munini tuthingetha twina changamoto yu kana challenges yu gito kia mbere ukethera muntu ena gakenke ende takwiria na gakenke no tumira spray ni into bimwe bituma bikairite mwana kana yala njezirite mwana akaraingana na ikyo mberaga muntu mberaga ntu baba ingi atiri ukeja kwithwa inya mwana okukuyageni bakeja okuriungera no ina kana gakenke very please bukeja gwakwa bukeja bwagite spray ni untu boai bakeja bakabagwate mwana oku imathaja kama mathaja to bagite spray kuma ukimya kiu kionthe uti survive kairi mwana uno hospitali on off kuingana. Number 2 para baige baeja bagakenke ntuko chionde kuretho in July kana kana gaitombe kwa rujene uketha baba karaba itombe kanga kana kaninti ni rujene thina cha kuingana igakara chiguchumbura kina kyo gituma mwana kara aingana nyuru ibana bakutha pena mantu cha gwikirana bao nguo star soft kana ndauni kwinde bwije kintu gitwa star soft kana ndauni ukagara ugikara mwana ikenda nguo yera ankwire kwera kura nguo ikwera isawa kana gagukaera buthongi ene na agwe thine roke jikona kimantu ja kwera kou
imanto ja maingi mono kethera ana baba ingi mono tumwe kana baire actually akwi 98% ana baraba ingi utana baingi batichumbora ithina iu no tunatwitwa ere nguchiana no makato ikaere down na Starsoft kakenge kana ndigi taleonde imagine tubirengeti imagine bebeso mading nguo chionde birabi ari tandene bionde bie na down mwana ikarai kucha yake into bikwera ukethera kana kau akare kaingana para bangi bena aciari ba ntomurume nabo bakara bainyunya thigara no keje kwithwa kwi aciari bamwe nabo ba rume nao bate andabu kabisa banyunyara thigara nya nyomba. Actually ndingienda kuria mtu onde oro smokaga na wina kana kanintini please umagara wite mwanka njirene naria ukavutira thigara nao riu ukenje uvutite thigara tikumagara inyao me au nyume nyomba ambiria kuvutiro pamokethera na baba ingi bakuingana no tubamirukira ya thigara wou kimanto jagia kuingana twana twaingana nyuru ituiko sibitari twewe ndawa na baewa ndawa pagakara bwega itutige kugureana ndawa over the counter angauta over the counter kwa mwana kuna kuingana mu sibitari na tegerwe onekane thina kana extent ya kuingana ku. Hakari bandunyu baria kuendenea ward ya Kirua na rige sigo bunge kia bore ne baumirite na kuonania kwaga kunganirwa kwao ne kiria bakuga ne gutezanirwa kirimantu jegie weti na mbere baugete na ubationa roads barabara injega stima na thina inge mantu kathomba aranande bethirite bakiuria MCA wao Jennifer Makena Murogocho na mubunge wa Ntere ugotonyera na kubathangikira na mpui Kakimotegi ne agutwira ru Bakiaria na nyomba ya nteto ya weru akariba baba Ntere chandu nyumba riko ikirwa nari iba gutariria bura bethirite batieto nyuma kiuthina mbere tamantoni mabarabara na wagibwa stima nturani chiao acha akibu kuona ni okuna stima witaita mbere ndeu uti stima mwenye itui mbese nyingi mono cia stima na acha mtu akerwa itengiria 500 tukaciandikithia last year utikio tukona tukarigwa nande ethi yamba bakweza gutwia ri tukagita atia riu Murogoco awa MCA abana oreru batu buru na ne twakuthurite tukwendete buru twakuthurite ankoro amwe tukiuga tukethwa tu maguta nande thai aba itukona mantu izange njira naza inya tutirega kwinjirwa mugairega kwinjenjwa gutonya akirire akawira twinjirite kumera awi marinya jojo rinya twana buku itugwite aja rukire narua tugete njire u tuthitherue eje ingarangoro no kirinya kiu kikunikwe arega kugitabure maita maingi twimwiraga na ndi atwena peni kipindi gikuthira kari kathira njira yetu andunyu etathithwa roiwe dine stima iri kubwega kinyana baba na ndi bakuthoma yonto bakwenda tobimwe bie kwenda stima bena thine nene muno MCA tumwiriga ria aromba kura inde ntumwikire atongoria bara bathurire na kura babaririkane bakareta guntu kura kungi teja atura na twakera riko imbi tokwenda barabara itokwenda ni akieto riko iria mochonko na ukanate ndio tokoria atiri kaba tutote akieto kana batu antu bandunyi na atwaterwe tuto tuomba kuthikirwa tukuga twenjiro njira tutithinjairwa tuga ethi stima je itotena stima chiankira mwanka skuru atori barabara inge bate stima twajuriria marataji utekio tuona itokuga nya mutongeria watu rendikiri itonjora itherie ndunyu bariko ikoromba wa MP Redekiri turetere stima na inya ici cietha cia ruro ibo mbuga stima ikorokirite kwao na ndi ari tuangiri 35 akara munyi kwarukia gina gikingi kire yao kini batu na ndi ontunye tuture antu katukire ou tweterete ta mwingi je beje batoe mutuonjo go kaneka na tukamenya tukathithia aba muthia buru tukwana ora kurarire lakini na tuteruje itwenjeri bwa ijiri aja twachoka tukero ite kuma na irimo tukarigara o babeja kuthima rojo racho roka enjoro kaurare karo idare thima machini gani rakwarite naza tutiona roje ng'ombe cietu mbuga cietete gukua nuntu tirio batu tungwa iri biromire miundene na ente menye ina atwetete
twaromba na gitio gikinene buturikane kuma gicigo mbunge kia Mburi ngiripotera Weru wikendi nyukambitaga ki Mutegi. Njankuruki ya ithano kuma kiotene gicigone bunge kia Igembe Central ni kuromba utethio kuma kiri antu bawendi bobwega nyuma ya bogotigwa batena gento nyuma ya nyomba ciao kwa kiumia kithiru. Akariba riuga kuma kaumuka mwankijo kari na thina cia stima mutino jo zukibatiga batena gikaro irio kana kinya kia gwikira. Dennis Mugendi na riboti iji. Nyuma ya mutino jo mwanki gutema ntame akaribaba kiotene Igembe Central ntukuinka ikurukite aria jo atigire nja inyingi itena kimamo gia kuria kana gia gwikira bandu barigo batona musamario wendi bubwega wa kubatethia na ikieba gikene na kiriro kibojurite ndo mo bara baerere nyumba kiotene ndo bya kabyolta byolta jabati na ngoza sikuru na itobyolta embeda de 5 mata ambedara kombara ta potaya tuinyeleketa muno ntokinto byatubyandu byetere kwede rote kento twambere wakwainya kimo kuma mbesa kuma intabionde antu no turakura tegemea yetu no turategemea kuria kuthomethia kila kitu takumaru kuma tukuta tone nyotethio yare na kuba kirombaga utethio thirikari ya kaunti ya Meru nayo ikwirwa ni jukietaga aria gutungatira ngari ya kuri mwankire yathukire ni tathondeko mwankana ndi tio wa karintere ni jibetete na mbena gukurukira ugwatine bwegie mitino ya mwanki kiotene kurayire mutayo munene muno ne yurare na biashara batano barare ya biashara nene muno bamwe bo barare ya loans Chiambank na barabangi barakobete into kirantu mwanya kwenda kidikero kwa ile utuko na kutonekana simamoto eko yotede lyantu borerwa into byo bira byaire kunkuromba wendi wea kana nene betu barabombo tede ya community kana tede ya wananchi ikware na baba inge baskuru bari mutane yu bari nyumba chenyuma anabamo batira choka skuru ngo ya betu barabarunga medete community kuma MCA wita MP kana women rep na inya munene wetu your excellency governor ito kuria na kiao turi antu bakiutine we yone thinene ne yatokere kiutine ya wananchi bo wita kabo to mwita kuretwa kuhusu na stima utewa kuona kuhusu thirikari kinya bombera kuringura thimo boria thimo na ira yomba utonya baiga game blacklist ende baga tutubona gatwe na nene nya kana kwasia turiona thina utewa kumbo yani kwethera ero teraro wetu twenda twetwenga. Dennis Mugendi Weru wikendi kiotene wandini ya thirujine Igembe Central County ya Meru. CPD wa Mbere South ni arirete wingi bwa makarika jateagirete kuoneka jakingi ya guntuku akiaria ugite ni kuonekete makarika zanto kwirita moyo kinyotumiri bwanda wa Chiambogita bukingia ore une atarete achiari na kinya kanisa gutetheria kiri gutigira mitugo taete na kinya kwagirithia mugongo. Rita Mwaniki nuori na chio. Mbere South imekuwa na suicide mingi na sana inafanywa na hawa vijana, sana wanaume ndio wako na mambo ya kujitoa uhai. Pia hilo jambo likiweza kuchukuliwa na makanisa, hawa watu wanaweza kuongeleshwa ya kwamba hakuna kitu ambao kinaweza fikia ukaweza kujitoa uhai. And then mambo ya society ni kama society tuliacha kufanya kazi yetu. Hawa watu wanataka kuongelezwa na wazee, wakaliswe chini vijana, waonyeshwe njia ya kukaa badala ya kujitoa uhai. Ile mambo huwa inasababisha kujitoa uhai, iko mambo mingi. Unaweza kuwa na stress, inaweza sababisha kujitoa uhai.
hii ni msongo wa mawazo, and then pia mambo ya drugs pia inaweza sababisha. Kwa hivyo ni kitu ambao huwa mtu akisongwa na akili, badala ya kwenda kuelezana ile kitu ambacho kinamtatiza, anaenda kujitoa uhai. Minista wo karia bwandene no bangania bwa thirikari cia matura ni aringirite ndebe uritingugi bwa thirikari ya Kenya Kwanza akiaria ari kaniseni ya St Francis Gatanin Catholic Church Mosop County ya Nandi. Kipchumba Murkomen augite kinya kiri kithomo ne bombete gutigira na baingi ne bagweta cukuru amwe na kukwethirwa au mbere gutari na mibango eki ya gukinyithia mutaratara jomweru jwa CBA. Waziri wa ukaria wa ndene Nthiguru Kipchumba Murkomen ni ariongete Mosop County ya Nandi kanisa ya St Francis Gatanin Catholic Church akigwatanira na ikari kire maoya. Waziri ni ariritie kuongereka kwa utumiri wa ndawa jia mbogita na ni augite thirikari ni irutirite kurua na jio akiuga ni ugwati kiriweti na mbere njaji yetu na inya Nthiguru. Waja niseme Bishop, changamoto kubwa yenye tuko nayo ni pombe na miadarati. Na mimi nataka kuomba kwa kanisa hii, tusiwache hii vita kati ya dhidi ya pombe na miadarati ikuwe ni ya serikali peke yake. It starts kutoka familia, kutoka kwa nyumba. Na waomba wazazi, na waomba manduku na madada ya watoto wetu, tusiwache watoto wetu tuwachie ati serikali itajua vile itafanya. Let us take charge of our children. Tujue wako wapi, wanafanya nini, wako na nani. Let us give them guidance so that evil people wasipeleke hawa kwa wayward ways. Murkomen ni ariritie ugaruruku wa Arua wa kubwithio kinyaniria wa kugwata kibande mbere ya ithurano jia 2027 na ni auritie antu kwiyandikithia kuringa kura. Kenya mzima tunafanya registration of persons. IDs inapeanwa kwa kila kona ya Kenya. Mimi nataka encourage wananchi kila mmoja uende uchukue ID yako. Ya pili, wewe hakikisha kwamba wakati ushaenda kukata hiyo ID, make sure also you register yourself to vote, kwa sababu there are more people across Kenya who do not register to vote. Akiariria kithomo kia CBC, Murkomen ni augite amwe na mathina nkabo weti na mbere wa gicunce kia 70 ni ukinyaniritwe. Mnajua CBC tulikuja kuinherit a program yenye iliwekwa na last government na hawa kuweka plan ya kuangalia CBC itafika wapi. Rais alikuja kuweka jopo kazi aka organize CBC. Saa hizi CBC iko transition ya kwanza, watoto wa kwanza wameenda year 10. And despite the challenges, we have already reached 70% transition by now. That's why unaona Ministry of Education imepatiana another 2 weeks kuhakikisha ya kwamba tunafika 100% transition. Caleb Mutembei, Wero TV. Ndukembethe ni batari kugwatira na kinya kwambararia mauritani zote neo technical eri njira yabo kwiguna na kwirungamiro turone bwao bobongwa. Akiaria mutari wa ndukembethe kumatigania East Ken Muchoi augete kinya kithomo ndukembethe ni batari kwithirwa bare tayari kurita ngugi chiege otea na ira bombi kya kwambiria bobongwa. Ona kete kagita kainge mono mbeombethi kwibakira na mikambo nene nonto ba thirikari kubagira twanya twangwe ona kwithiru bathomete na bagwata mathomo makugana abangi kinya baremiru kuthoma bwega kumania na manto mwanya. Ken Muchura wiye kene mono ta Ken Max kuma ntere cha mikindo rige chobunga atigane East na rombete mbeombethi bakwigwa bakiwata mathomo mote abura baumba kwigwa keumania watwige bakwibandika bongo bakona gantu akinenkanira ngerekana na gwewe ngwa kiuga kwari kumania mono endi aumba kwigwa kiwata manto megeni note amakuruta na nturugi na mberia kaungo gake ntere cha mikinduri na mwankira aguna kumba kwigwa akibandika ri wewe ngwa ndi kuma college ndi thondi na challenges mono ontoria ndetre nya mauteri ne kwandiko the first month ndi thondi na challenge ondontare na practical ekwana kirandare na kio ndare na theory nyinge magitokera kiora na kiana na beto ukelia ya UD ana bare mono kintu kirabe na kibeta course inye miaka 3 kana inye miaka 5 akathanu nya degree nendu akethirwa enokwa yaba mwenye baiko jambo seli na muntu ageta ona muchungwa gaiko kwa nkomba kurua kera ngogiji cha muntu guchiandika wewe ngwa ingwe ina maana sana na ingwe yo chokeria ontoka ile ya Ken Max mbandeki miaka 10 ikethirwa mwanka ngaikwa nkonoga that's when ndagwire thwa nenda gwenyago nintomba
kuandikwa kanchi andika nini ingwa nchoke nani nchoe ana mba train nabo kenda menya kutethia barabangi na kana kutethia community naraba maba aritwa kuma Ken Maxira na muchoi woyo nerambirie kenda kurutana ntu baraba thomete na ginya batathomete mantu megene note abo kuruga baraba ginyete obakuwe bakona bagatetheka bangi bakiwi bari kinya kugerera uturo njara kumania na womo bwabu nontu batari na bakurutha mwanka thaya mbitete kuthiria tiere ntuko inkai na ndena experience ena na mbomba utiandika brothers and sisters baraba na awome baraba ete na opwe maisha maybe ureona gawa watire poor grade utomba weta nyako kanako boya tuinde tutethekereo kulingana na ile uzuri nimeona hii kazi naweza fungua kazi yangu juu nimefunzwa vitu mingi zenye naweza jisaidia grade rende for now no you catering as a course no again a lot of money kerora watre grade reworo kwena baraba watre grade nyacha A na B na barenja batao nangwe lakini oye toka bida catering for 6 months after 6 months no again better shaku no kadrire kwa salary indibo ntunko encourage acheri baraba kuana ibagwire ana bata koroka mwana ndi agwichumbura mucheri akori nanka mwikia lasma wethorore millionaire kenda omba Quran gintu kimatake kana komba empower youth tilasma wethore millionaire kandonere na ndayukia egintu kenene ndaugire kambanganie kenda njukia ana beto ritela na mashinani kethwa kwina ana baurire na ramichie kwina na bata eta skuru kwina baraba kuthiria form 4 kana grade 9 bakethirwa ana bara ibawikwa batumba kuendelea kana mucheri awachia gento mwana akaona ikabete akaandikwe goni asa Ken Max gintu kira kireo ndoka kya mwana after 6 months kaethirwa arantu kinyira 6 months babaira gochoa ngoge naraire kenda bomba wikiana bara kenda bomba witethia inyawe no ombe kwithithiria ngwira wewengwa na inyawe kenda kaomba otetheka kiripotera ndo cha weru kumantere cha mikindo gicwa bunge atigane East Mbeta wa John Ndhiga Kameme na TV ya Weru ntuko ya Narua ni kungwirite mambura za maromba za ntuko ya kiumia na njire ya kugwatanira na chukuru ya Nthaka ya Gikuru nekiri maromba za ni arebezete amwe na kugwatanira kuthatha ya Murungu bare amwe aritoba chukuru eje bare mustari nejwa mbere kuingia bo ni nduranirite riboti eje Chukuru ya Nthaka ya Gikuru nene itithete na mbere kigongwa na kya guchokia nkatho etireri ne Weru TV na Kameme ya Weru FM nyuma ya mpumi cha KCSE ari arito bare barathirite form 4 barombanite bonene. It had not been the Lord who was on our side when men rose up against us, then they would have swallowed us up live. My grade, my project. Here it is about your grade. That is the project ambayo imefanya uwe hapa. Then grade what? The form 3s, eh? Form 3s, happy new year. Form 4s, happy new year. I want to remind the form 3s, eh? Yeah, you need to work hard. You need to work hard because after next year, hakuna nafasi ingine vile naona wengine wakirundi kurundia, si ndio? Wakati huo tutakuwa na grade 10 ambao watakuwa grade sijui grade 11. So kwa sababu hamjasoma CBC yenu ni ya 844, work extra hard. Nyinyi ndio mnatakiwa mtie bora zaidi kuliko the seniors, the form 4s. And the form 4s tieni bidii, Mungu atakuwa pamoja nasi. Aria bakioneka gukenera mpumi jibo nene. This is Weru TV live. We are live. We are not only regional now, we are national and international. In the past we have witnessed this. Evident is the results that we have had of the form 4 last year. Aritwa nkurukine batari gweta na mbere guchiomya kithomo ne kenda utoro bwa bwagira kinya nkuruki. Worship and also spiritual nourishment, it is at the heart of all that we do. We are a school that cherishes in the fear of the Lord, that wants to walk in that divine protection. Because as a school we know that when all of us and most of our students
fear the Lord, as the word of God tells us that the fear of the Lord is the beginning of what? Of wisdom. As we translate, you have no choice. And don't look as if you have so many years because of your seniors ahead of you. Because the people behind you, the grade 10, we are transiting into CBE. So as you exit 844, you either make it or make it. Ogora tusimame sote tusimame tunapofika mwisho wa ibada yetu. Katho cia mwanyi kuona kanya gakuna kugwatanira na bautwi kirinteto chietu cheru themwe ende wona cherunga matha ithatu Martin Gichungi agakuretera mubango jwa gichunki gya siasa itana mbere na gukenera mibango yetu tuchemanie ntuku ya rojo kirinteto chietu cheru themwe na kinya cha 3:30 ritwa ni Maureen Kinya monanire to mathithio Maureen Kirimi.